Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Amansızlar tuğanlar. Bugün Özgön'de жүрөбүз туғандар. Паске Özgöndүн палваны Diyor палвандан ушул жерде туғандар. Бакубат бир палван ат сатып чыгып атат. Ушул өзү чабып жүргөн аттын туғандар маалыматтарын айтабыз. Чабып көрдүм, сынап көрдүм деп атат туғандар. Өзүңөрдү берели туғандар. Биз менен чогуу отурыңуздар, аттын толук каякта качан келген, кандай жашы баардыгын айталы. Diyor, assalamu alaikum. Aleyküm assalam, salamu aleykum. Gezamı. Келип калды, кандай жакшыбы Diyor? Yaxşı, Xudoga şükür olsun. Кудайга шүгүр. Бүгүн бакубат ат чыгат экен, а? İnşallah. Эми аттын кандай? Аттын жакшысыбы бир маалымат берчи Diyor. Өзүң чаптың буну? Tamam, bununla bir 2 ayda bulup kaldı. Anda çabıpsın ha? Orozanı başı değil. Mana şu özümüzü Çimbay'da hatta bunu tanıydık, gitmek görüyorlar. 2 yıl yürüdü de bir aytdı. Yürü bar beken. 2 yıl yürüdü de men bir ok koymadım yürü. O yani bir şey 2 ayda gerek yok. Bирок sen çaptın bunu. Men bir 5'te mağlup bakı çaptım. Kандай hem girişleri jakşыбы? Çaçı barmaydı, başı da yaxşı barken darman nima bolуп qolyapti. Bileki orqaga qaytmaydi, boraveradi. Bирок мындай кайтып кетүү деген жок. Yo'q, qaytmaydi. Sekirmaydi ham galada, bosh nima ham qilmaydi. Алдын жетишине чейин барат экен да. Nimasigacha boradi. Эми бул дарманын келтирсе болот да, турабы? Buni egasi berganda yurdan keldi, 2 yil yurdi de berdi. Kotarıroq. Жаныбарды бир жакшы багыш керек экен да, значит, а? Үйдө жүргөн болсо бул кубазып көрө элек ат экен жаныбар. Аттын жашы канча болду өзү? Жашы 7 жашар. 7 жашар. 4 асыйды экен да. Бою канча чыгып калат? Boyu Euro'ya ölçadım, 1.69 çıktı. 69. Euro'ya, metreye tarsam 73 geldi. Ошондо бул Россия жылкысы же местныйбы? Bunusunu bilmedim ama. Bilmedin ha? Yaşa geldim, 2 ay nerverisi oldu. 2 ay bolup kaldı, kaçtı. Putukolu soğuğu? Putukolu garanti. Garanti. Gece takalat koydu. Dönüş деген табыры бар экен, Е деген табыры бар экен. Ана көрүңүздөр, чоң ат экен бирок. Азыр немеси кандай? Режими кандай болуп атат? Канча жем берип атасың? Yemde azra yaptı. Азыраак эле жеп атабы, а? Endi 1 kilo da öyle yem yap. Тарбиясы жакшыбы? Terbiyesi zor. Жылоосу, буроосу. Ciloları. Биреке. Ой берип көрбөйсүңбү? Çabuk göreyim mi? Чаап көрчү, uzun кылып. Анан баасын айтабыз тугандар. Үйүрү бар экен. Бул атты баалар. Мына кенен чаткаяк. Жерде кашка тугандар. Туяктары таза, а? Yok taze. Таза. Мына алды аркасын көргөзүп коелу. Жоон ат экен да жаныбар. Аламанга чаба турган. Алдыга жете турган. Үйүргө коем деп жүрөт. Баягындай жакшы ат издегендер. Басын канча коебуз? Basını 5,5 deymiz. 5,5 ming. Сурап атып турабыз жакшы деле, а бага? Soradı. Сурап атат экен. Üstünde jorporu жок. Taptaza. Hiç yeri de ayıp yok. Teyip işlеген жаман адаттары жок. Yok, dıkanez nimesi hiçbir nimesi yok. Жакшы экен. Yaxşı. Номерин айтып койсоң Diyor. 0557 13 03 44. 44 номерине чаласыздар. Аттын турушун сиздерге көргөзүп койдум тугандар. Кимге жаккан болсо номер экранда. Аш көзүңө келип атты көрө берсеңиздер болот. Бир жылып отуп койчу. Болду. Содага береке.